MCA wa kuorotwa mbungene ya kaunti ya Meru niwe Sarah Gaki augite mantu jareza kuoneka mbungene ya kaunti ujateagirite kinyanini. Akiaria augite bo baria bakugwata mbaru Kawira Mwangaza ni bethirite bakiathurwa na kinya kuritwa kamitine iria barikirichio, akiuga bobone untu buteagirite nere kinya augite ni bakuinyirwa kinya bakayinyirwa atia bageta na mbere kugwata mbaru Kawira Mwangaza mwanka muthia, akiongerera na kuga thina tengabana indi ni MCs babunge ya kaunti yu. Nyuma ya igoro MC wa Bothugusi Centro Douglas Muthee guchumiria kugora MCs baria ni agwati mbaru Kawira Mwangaza bethirite bakewa nthinje ni MCs bau bangi 49 baada bethirite bakiregana na utongiria Kawira Mwangaza na ndinaru MC wa koroto Sarah Gaki kinya we na achumiritie kugwata rwale rumbaru, akiuga ni murunga mojo jogi siasa jutumite batengwa ni bangi kiri mbunge eji ya Meru rekugete kuthingata gatiba indi akiuga barithira bakiathana na kibara. Assembly yetu nikite mantu ya democracy ndi na ikira tukuthithia ndene mbunge eria in dictatorship na iguru sana na antu baithithia mantu yao uraba kwenda ti urenya sheria ekuga tuthithie. Number 1, katiba netwirite o muntu ena right ya opinion yewe na tu ena right kinya ya kudifa case ideologies na kinya ke siasa bwinde boteta bwitikanira cia nontu teka iri kanisa, lakini batwe ya MCs bara 20 bara tu supporta excellence governor wetu Kawira Mwangaza ito kuona tukia sidelined mono mantune ya mbunge na kinya twakinya tu point ya gutunywa responsibilities ira twithara twina cio ndene ya mbungera na makosa yara manene tuthithitie ikurungama na murisimamo yetu ya gisiasa. MCs 49 be Mombasa the 20th itotina, lakini ndiraibirwe barathithirie kithoiri batigomo wao kenda baugate batu ake 20 toti era inge mwethiri kinyoro tigina Meru ibaije bakamu compensate na ibaijura ba mu compensate akari batu the 20th batu twatikira kibati kwithirwa kigetu. Kingi MCA Sarah na rombete rwangirwo chunkoni kuthuja mbunge ya Meru kona gitumi bethira bagitengwa ni MCs bau bangi nontu bamurunga mojojo gisiasa. Kito kuoria kinya the bodies say investigations cie ndene mbunge ya Meru bone kethira batu tutena right ya kuroma na musimamo yetu nontu kureana kisiasa ewi kawaida. Bunge MCA Sarah aliwe MCs ba Meru rongwana na kenda ni mendekithia jao bekite mbere antu amendekithia ja mukari wa Meru aria kuga thinera Meru gukurukira thaiji ri Kawira Mwangaza indi ni MCs bau 49 no ntorero kuigwa bakiuga benge Kawira kinya bongo ibe position ile ko bakwenda ke thirikari re mutuma yayete kuthithwa ko mu Meru kaerwa iwo go bakuthetera mbuga mu Meru namba 99 kireana kire mantu jara MCs ba Meru bakuruira na kamitire senate ya wekeya kende karathi na MCs na ngavana bareria iboigerwe MCA bongwa ntiwe barongwera baumire na bati kwenda ngwataniro na kamite ewe gakinya Meru riu mu Meru wogwere wathurire antu babe yo ko ondi at stand still utikorona maendeleo utekio koro thithirwa kana tukathithia ta na MCs babetu ndenda kuwa thina teke awangavana thina rendi nira chokere kire MCs iba umire bwega bari clearly imbi yo bakwenda no ntobira byonde benda ibane nkerwe baugere mbesa cia wondi isiegire no bwaga imbecha ciekirwa isiegire that 6 million isiegire wondine bai kubo batereya kukarambe mbesa ira bayukia baikia baburetera maendeleo yaraja rero ya kuma kuraya na yo kaba kurega yaraja Meru kaba kurega riu Meru ri mukari agatetheka atia kwa nkwenda kwira mukari o Meru thine Meru te Kawira Mwangaza awangavana thine Meru ni MCS na ibabwire kimenchu imbi bakwenda muthiene ni mutongerero ugite mathina jara tauria chiri na municipality gitumi bethira bate kuona kigena kuma kiri banki ya Kimanthiguru ni MCs ba bethirite bakiumia rutwiro nkobo itauni thai batkwithirwa ikiona benefit chon thira municipality yukuona yaigere imaua ya ithatu itimau tauni uni ikurite cia kinya kiwango kira kibati kwithirwa nyabo bakiona benefit cia municipality ingi ndene Kenya
na nuye town ye ka municipality e fanda wa direct kuma kwa World Bank the IGMCs beto kira baronere kina maana icha taira siejere kenda sikarerwa nthe ikamiti ira ndirari chair wayo ya delegate and legislation kenda tomba okorokia chata iu town iu sitonya kire municipality MCs beto ibaregere na nde na evidence ya message ya andekini one member a senior member in the assembly na leader in the assembly auga bateta yare gukaranthe na CCs ba Governor Kawira Mwangaza nontu bateo batambua Kawira ni impeached mbesa ira to lose ndene Meru ira to bati kwethra tukiona inkoroki ya milioni 500 iri bati kwethra ike ya through municipalities cieto ira twethra twinachio manto jange imbondi ya municipality ya Meru ererejeterua manager wa World Bank wengwa na ringete thimu assembly kenda mbondi ere kolokwa embere nejere members ba county assembly bawethia na bawethia bakiwa ikawira bakurwa nwe baringe unthe Kawira ereta yire awa governor ya mbondi yire mbwa last week but one ne oba vetere na bathithio na bawata njira barega nyome korokia na bametiga pending na bere to bwega berwa ikeyo kinya tariki kenda se mweri yo ya December mbondi wete korokete na in place mbesa ire ya county ne thai milioni 800 sia municipality ya Meru igachoka MCs beto baugere mbesa iu kaba ichokete nkorokie bakaranthe bakorokia mbondi ira mbesa iu cia itethia mukario Meru ke report rate to cia wero weekendi rea kwa rieto ni mutuge kare